Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.
Otina ole. Kafata kaila nyamiase. Afi. Mie je suis demandé et tingami wa. Alléluia. Non sangba. Nyande mone ke viemo be obalo lo. Senga nyamie pleso. Moi ya nyani ya mai kakri nyamie wa nyo.
Ma quand voulez nyamie d'engle mon Jésus de maeno. Et nyamie ne klale nyamie ne timi. Et nyamie ne fanga. Yo ma fanga doni blanc kula suya ma gaso. Okwe kula beng ne femme ne femme meyo. Iwa amu kula bo, amu so atrobo, amu fen. Am blanci. Nsike amu. Ye amu de umie. Alléluia. Andeti moneke. Umie de leti nyamie fleri yo. Ye ande moneke ni ngai bali anyai otingumi. Yode ke esu anga ke keninde ke fa ke e takasudo ande ye teke baso. Boku jasinga e boli ande ye fasna krikri mo e fa ekro. E ya unke ande e gumarie e nyamie su de ngai bali otingumi kan programme ni nge mayo mama amule. O meti se sakba aferi yo bari mien Jésus si. Ya mamie Jésus aussi que yo tron. O mangungo one c'est que la nyamie yase mama nyamie c'est que femme mama femme nyamie yeri que na femme mama femme nyamie nyamie o kulori nyamie kulori yo itie modeli etinio yo sien e agaso ma e bonde e yinya miengo mo okpele suma yari wangremo e bonde e fa yinya mien so ya e mama e minya mien e nya mien glory e nya mien deri e nya mien kwali eti oni mama le fata oni ayi le fata ma kan vle nya mien dia Jésus de maeno alléluia ma e gra ngane akun etie ndenga iwa e nya mien woba a osion kulo no ani mama le fata se beta ondai oni fata ke biyo inwarike se bestre won ati srambe kula baba osi e fonenga e fon e suenpo o e ma sanga ayakibe keye sranga akai bo afei matan ohun na otran oswanu idi esu tiye oswanu lo ninge papa bo be man sram waye e wan e fa yue eti e onyamanu alléluia nyamie mo enti e bangre monio o meti e ato gbe fa mama nyamie so ni mama len fata tro nyamie kanti ye tinu flua numéro a blani mokwe mi fei klabo ti mi yemie mi fala sanu na mali ati kani deje fi asanu kule yo me fami yo me fami yo me fami yo me fami mi ati asanu yo me fami mi soma kemi
Alléluia, 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 Alléluia. Et si nyamien pli bo nglolo, ma odumai oyo sang, ma odumai oyo dan, ma odumai o fou, ma okulalen o tre asie ou mwansu Jésus dumai nous. Et fa quand vous l'avez ma ongle mouy, afin aller mon sou, ma oscilen o bla. Ma oklusain o yoya fien ke afa yonya miesu lonsa. E si ke osciele nui kolalen wole a unjuen wole a klunguen wole benyur kolen wole suralen wole gueguelen wole trelen wole jia ungloya fien Jésus duma inu. Oh e yodumandan afien ti padan. Onyunu ye ewe Yesu seke fa ya nwure fa eune fa ya kundankula ngamoti elie ma oyolie asi like ngamoni fata intra bobo tingei blenga nu le me ya vielie tingei fa esi o atin paliensu ma o wa wen ofa o akundan ipapa fue mu fa wura enu na ena tile nu be nwure gire nke iti o mamu blen mwanga e aki osanu ma ejue tolen o kan vulen o eke lati klomo fu o to olomo bon o buenu fani nsa esre wamu kana ya vie srein te suma e Jésus du mai non. Nyamien denga mo eti be kula nga mo be fa igole like kula nga mo yoy esroke afa diguma afianti pa o akunu ye o le titi amen ma kan voulez oni mamale o yolie emi Jésus du maïno amen. Alléluia. Eka osukungbane kun ela enyame yase kamba wo mone sunala nyame yase ele yase ni satandanga nyame yedi ongwan no nyame ni osasari wo nyame ni onua ni ongwan so nyame ni okpuni ni su ye mande akwatre inwunu ni mone sunala nyame yase la emi nyame yase nyame ni osakmangba ma engwan no engwan bobo nyamie nyino nyamie oni ai ngwan isu ken kula mone so na la nyamie yase nyamie ase ku ale ya se vlengati se angwe no man vlengano enkra ya makanwensa se eyan nyamie isama vlenga suntio angwe mo vlenga suntio mone su na se nyamie o ye le ya se vlenga mo oyo ma angwe o su anangam anangama wobo ngulolo bo sisa me kula bo nyuri ke fifiama ngremo ebotiku e wan lo wa se e yo mo e o kula Jésus do maeno e lo wa se odanti e lo wa se otimenti
Eloase okulalenti. Eloase okulolenti. Eloase ofanganti. Se no fanganti. Moyole boy la moy gaso. Moyole vlenga boy ndutre entraînement no ba ngyo no. Eloase kulole bo okulenti. Eloase o imamota esu doni blen kula sonti. Eloase ananga mafia kweti ale wa wenu lo. Kwangwesu yuasu yama enya kulale gwasu wanyo. Efa senani efa imawa. Efa mama le ni efa imawa. Quand vous l'êtes sur l'englement, maman l'êtes sur l'englement, des fois Jésus de maïno. Alléluia. Et bon d'ailleurs la nyamia c'est Alléluia. Quand vous l'êtes nyamia, maman l'êtes nyamia, aïe aïe l'êtes nyamia, ma quand vous l'êtes nyamia, Jésus de maïno. Alléluia. Ma égoisse c'est sien. Iwa ma nyamie me ironso na ifafwe bebo be sandi ma benga beklo isai beklo isai be wan nyino sanga sranga nyamie sanga sranga nyamie bu be srang bai ma beklo ga ma be tu be me ananga me nyino ma be meme. Alléluia. Et maman et mi nyamien iwa be ma be kolo nyamien ma be kolo ga ma be tu be be nyamien ya ye ngra mo sike wo ba wa akun go akun wo ba wa nyamien yo li samani yo o menti nyamien mama le bleno nanga mai wa nyamien yo ma enti meme yo senga nyamien wa du mo ye la mo tiri ya grand su ya fa mama nyamien yo. Alléluia. Alléluia. Nyamien vlenga mu e amulike des fois Jésus de maïno. Moi nyamien il y a un Dieu ça on y s'accompagne on train et quoi sur des fois Jésus de maïno. Blango wa Dieu et so mama nyamien.
Mama,
Jésus de Maïno. Et on candidat sera ngai fleke masi o mayue. C'est d'une gamme bébé liwasan masi sera no andoti beguma yatabo. On menti et a flessé lui somo bolé eli chama oni au rêve que beblana blain o besano. Allô. Allô. Likina treñon y ma ble nu niño. Likina treñon y ma ble nu niño. Inu ya nyamye kande sonyo. Inu ya nyamye kande sonyo. Que Jésus connaît ni grele koyon. Que Jésus
le nye fa e manya mie. Elishama oni Oreb. Yo le ngamwe. Be fi gweto lele. Ela nyamie yase. Afi nyamie. Omani be fanga. Alléluia. Alléluia. Nyamien vle nglamuye amulike mi Jésus-Christ dumaino. Makan vle o Israël mi ekliye mi Jésus dumaino. Ye baba gabo be fle baba bena oni mami Martine Bamele. Bewen beyo ye baba pasteur ye baba kra eni ibo son frère ye baba Toto Emile. Odi be kulanga bo be son baba bo be di jumai be fa nyamie be la me asenglamu emi Jésus idumaino. Makan vle o Israël mi emi Jésus-Christ idumaino. Ye mami of akelwa ikranke masi anglo inui Oreb onis cellule Elishama. Ye baba Benoît Tolibeke ma be asorwa saun. Ye ke ande tien kusuma oti ye tien yatabo. Isonti ye la nyamie vle oni baba me kula be ase. Ye makan vle o Israël me kulia kumba emi Jésus de manu mo o iso. Amen. Alléluia. Yo blenga wa guye be kula mo beti aufwe. Mo be na e mansonu wale. Be kani nyamiende wotidi yo bali gaso. Anze kusuma afini kavie. Wan sinkpe nu na we afien wa gaso ma nyamie vlenga wa osiwo aufwe blen. Be kula mo beti aufwe. Anze kusuma ba na fongwa fama nyamie so wa yue gaso. Yo ama egwase se asonu yue akpaso aufle ole e aso amonu makan vle o emi nyamie dia Jésus do mainu blenga wa juke ele mo kwenu gasin ebo eklamo o meti e afle ni ablali Christine pe oblana o abole mo kwenu gasin o fam. Alléluia. Nyamie profo pa monglemu nyamulike Christ Jésus do mainu. Ya ilanya se oralim le mo kwen sumani ende ya yenru ekun oti akunjwesa. Eni anga kusumo be suwe sunya manu e amulike nyamie ya unjwesa oni etran. Sien jasinga be we sanu nde monemboti masisra ichemba ablasan ma esiesu na esusa so mesu likawle. Ndenga boti sa ufle bo efasie nyunu akpaswa nga bo oti talwa mbelika bo efleke commission jeune sœur be wama eni amlamu ekrakra esuti keke beseke ya lu avrisra nu ichemba bruni san elelike klewawa oni mama kra Joséphine yende tinga bo e gransu o Samuel ki klinetre kun wekenge ma bruni nu ndeti wa mfami clansiei misi inyru. Alléluia. Isonti ma eyo e programme pa ke sonju ma etraya unena etran li ke klele so ibo ngalie oti sanu flanle ebo likasie wa ke andemone boti masisra chemba blasan oni fata ke ngabo eti dwedwe e ma emoja na moja so okra de eni avie lika ufle ndeo isonti ke asonu vie ma egra ngwalo esinie ni vie mu beolo ma iwona ekoma moja so na ikra ifa enye sravie igwegwe ngalia kusu e baba ngabo oti e mami anza e baba ngabo be afwenwa wenyru bo ikra se be asiensu ble yakpaso ansansu nu ya be oye bo be klali be duma ke be tran sa sonu vie ke asonu ngawe vie be sukpin iwan oni be on be un be koko ya le community bruni nu isonti be kranga bobe au 3e âge nu ka sonu vie mo sa sika klel yoduman minde ngalia kusun e flanu atiti yele se ma argument d'être bruni nyoy yi enveloppe ngabo e falibe bolele ndesra viele ngofali oni nya fa bama ke waji chelemu se fluasonte osanu fabla fagwe gbogbo menu se kusuka eboka sieson ble assession ke afan enveloppe son vie eni angabo be sesian ya service d'ordre sa unbeun be jiji nu wei be cleo
Akpaswanga kusubo be sese ya direction des cultes. Be wan be flanwe ku ke manyamien vle isuti ke asonu wai sese le ngabo o boy fa ye asonu le mo ku afienu ye o ye ya pe surkruku boy osun ke classe des porteurs de fruits ke be se ke jole ken krakra oni ya ken krakra ndo swa do nsien oni bue lele mo fa ju do nso e yawa kwaku be kle elike ye mla ken kusu kebe se kengle mwinu domo kwe bofaju mindisu e yawa e so eviengumbo ni strewa se savie osu bo aume ewre bla eni avie mewa be so boni strewa alleluia ye akpaswanga kusuke sato esubo be nia elikai be wa manyamien vle isuti keke ululi sranganu kofe I ken klikli bo junde mone bo ti kemba ablasan kale nga boni fata ke tani otisika ponu ablaon isonti ka fo klate kango sanu sani anu na nwa sa viewre sa sonu vie ma e grangwa e baba ni e mami vie meolo be jiji nu be kleo pe kun wa fanga ko e na kale so akokura ko tani na ni e kura ya oli kawre awun iwre. Alléluia. Sien ma eminya mie ikulale oni yamvwesile oni enukungu otran ye surale ngabo wanyanga nu boti sran kunlie lele ni kan yanga favie manya mie ma oni woya no ragwase emi Jésus dumanu amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Manyamien ora ikula Yesu Jésus du maïnou. Kana ma au moins eyo e cellule ngave di jumamu eyo bemo jasin kunkali anglo ngawati jasin bole anglo amu yolili kai we mboche sange ngo kai amu kama amsu amu ken deuxième culte neo ye benga mbelio para kebe TV. Donc, en black, en quimpa, avim ovara kebeti, aviam moueli, na e bonde la miense. Voilà, yo quimpekum. Yo, ela nyami ase. Yo le ke boy bon. Otike ye e bo jasin bolenga mo e pasteur kende e ye e boli bon. Donc e wori e boli jasin aya klolo. On passe à Boli Gassingwa, Sunyani Sramu, mais deuxième culte est moins blanc. Moi, quand moi, et soutaka, et nyo, et à son nom, you flay, c'est l'île, et l'Ishama, on y aurait bébouli à Kondanker, on va akabema, besatidike, on mentit beaucoup, et non, et c'est l'union, et moi, et man si menton ou na befabo, à son nom, yolembo. Ok, merci beaucoup. Manya Miera Moussou. Amen, amen. Engle munya mulike famille Jésus du maïnou. Ngi afin ofatake jumanga moy bwebo e way nyunu titi. Eswa isu planle isu jasin. Ye nklo kenfasi ya munyo. E flan savie mbenu ekun koko ina ikula ikula wulena e atu ajale kumba kele ya paswa bétincien akpaswa cri. Est-ce que la régie est prête? Akpaswa cri yele sika okle obwebo million kun oko. C'est million motué au brou, on a nyamien kon a un kaman au sika okule ya paswa lienu. Inyonsu a paswa gete oufwe. Il y a au kotokun ya nou, oni kotokun ya ngulanu. Afin sra vient bien et yes mien man kotokun ya ancien ni en wonzunu amu nganu sikanu. Akpaswa insansu yele aba. Il y a au kotokun ya oni kotokun ya nan benu.
yele abai okun i nansu. Vas-y. Blale yele binga bien bima kotokwan blenou le faju kotokwan blanc yele blale okun i nusu yele waka kotokwan blanc le faju kotokwan blanai au waka akpaswanu okun kasien yele yobwe binga bien bima kotokun blu ni nyon le faju kotokun blu ni nglan be o yobwenu afinsran viaze ke ni mo kotokun blu ni nu au yobwe akpaswanu. Alléluia. Oma ete wula mufanga ke an fable nan sere na ma yo ninge yun nenu eyo fa kunda yesiaso okun eyo ke ibobo ekolo keke manya mi tingei koko ina yasu makpa manga ukale titi. Alléluia. Anuma si ebo libo sange ninge wiem wa viasi esieti asonu klikli no sran kpangbang pa ba kla beduma sange asonu inyonsu eboli sran beduma ikle wabo oma ya fasi amunyru esunzun le nu esusunzun ke sran akpikun ya nu sran ablasan be jikele be tandake be plan nyamien iswai se sran som be kula be falike ngamo ikla nyen oti million ablenu ni motwe kotokun yana 58 millions 400 000 se sran akpikun yanu be yoy ke ifasun zun ikla nyen million ablenu ni motwe oma anuma si monnaie sran ablauni nglan yebe kle libe duma ke sran ablauni nglan so be kle libe duma sikanga mo bien be soumai oti million na kotokun ya nso kotokun blaun anuma si monnaie benga mo be talindai e o kotokun e o million na oma monnaie kula ke ya yeso ngamo kula ese ke yo efasi amunyru ngamo ejinku sumansi kanumo oto esanu efasi amunyru ke anuma si monnaie ebwebo nti ili ndanga mo itali nyo wa munyru le monnaie ngabe balon ke ekan ndanga mo itai ni ekan ngamo ejinku su ili oyi akpaswa nyo ni juma kusuma ni nafisu ke nyamye fanganu oye. Alléluia. Alléluia. Oma ke asonu wa vie amu girangwalo ye sien na amuduma ngben ikle sange klate bon pardon na emosi donc asu benga mo beo sika okule nu ile sran nyolo benga beti beo sika nu sika jete ufu enu sran nyombe ulo aba nu ile sran bruni nsien blale nu sran nu be kle libeduma waka nu sran nyombe kle libeduma okun obwe nu sran nyon kle beduma mai bonde ila mianse. Alléluia. Oma mone kien ke so okoko ina mwanwu ningenga mo yesu yo iwure wen amen. Ke amo adra nsa so nu vie. La carte, s'il vous plaît. Ils doivent afficher la carte. Affichez la carte. Vous avez la carte? Vous n'avez pas la carte? Ok. Que asonu wa viema mwa grain. Que amu klamu dumai. Befa fluanga, befa mamu. Amu buekun tramusanu, okun buekun kaesanu. Il y a blanc anga mamutani ni ekle nyonu ni besi sous signature. Il sort du mania yadio. Alléluia. C'est à moi mutani numéro ngalembesu. Il croit nye oule.
Kamu fite guasolo kusuma anuan sule. Et à t'attendre dans les. Moi, il croit aussi. Ngalen croit et sonna et oula et unfangan. Nanyamien uka et famille Jésus du Maïnou. Amen, amen. Moi, au clou qu'un serait un mien, mais il n'a nga nyamien yo yo. Yo jaso man serait un mien. Alléluia. Oui. Alléluia. Lève la main que je prie. Et si n'y a mieux pris, lique dans pas, yen a souffert ou la nous l'est. Sans vieillir, bon, il soit fermé, croire vieux. Il wamu, il y a nous mamou, sur à l'étrange sous. Afin, à fa kundang pas, favoré, il y a un nous que oyo. Et l'oase, afin, n'en sera soit, y a un plan. Et quoi nga ewen et si wafanga qu'est-ce qu'on plein soin au siesiun au yoman soison au metin au clamant et cloque et yo soy femme be quoi nga mo be ewen mo be cloque be yo kunsa nsere ke afa akundan pa fa wala be no ngamo enu kungun ekla yo atrepa bo o wa wen o hayoma e mantrasun unsoke ayeso famille Jésus do maïnou bekula nga mo be nia yesu nyamanu mo be kluke be vie esreke akambe bekula nga bekla uka e be soin jumanga bo o soit il prend les mbo quand bien ngule mo be tout be klu be yo famille Jésus do maïnou ye ha bobole anglo nga mo be fle avril ke e wulu no e ha bosi ka ijilembo esreke a rasu klama mai Mone tien kula mo ifa samu ifa si ombambe nyron ma e kula e diswa kulu njwe famille Jésus du maïno ma e wiwule jre ke akan ya ngure na esu yo e ko e nyron ma kan vulen o yolie afin be atamu be jumamu be ninge nga be yoyin plenga nu ahara sudankpa ahara sudankpa ahara sudankpa ahara sudankpa afin inu ye afa dia afa ya trenio ma o mamu be nyansu la file afin vielie bo o e ke sa reptalo blaliensa a se kenya oli e kan nga ma kloka dina wu du ma fa mami ma be fanga ma be sous la file ma be so famille Jésus du maïno afin sakpa sranga o lafio su sranga o kisa o su nyanzwen su kwenle jiatre o mambe ngwanu na kanvule onia yeyile oyolie titi famille Jésus du maïno amen angoissé Yo, ba moni jole. Ngokene oti swa ikmana lelie. Sengana yo la fisuka andemone ken de mo kwa fien sura lenga nyamia su ka ba mani esangbe. O meti odi nga bo siesieri bo an fa ble nyamia fa tra no na jaso na la nyamia yase. Afi nyamia ni okpele su ye manye ni yo fa na jaso na la nyamia yi yase. Yo, mai kwa kula ni jaso na ela nyamia ya. Yo, ma quand voulez oyo nyamia Jésus do maeno ni kenge be aswa mo ba tekele oti blusu sura lenga nyamia rio su iria onu vio idio ti mialesu inu ye efaigwa gbogbo nga eni amla matra no le oti ekunklo kele nga mole mo kwa fie no abudi akunda ma fa bla nangamai inu ya efaigwa o meti ke ba to gwe benga beni anya sun ba kre wa fa nga aba ma fa ba ka ba kusma di akun gwe na wa fa ba afinya mi ko nga ifa memo e meni akun gwe ye nya mi ko li okure yo
Ici, Nyamien, Glamouye Lawasi, Amanien Gouan, Amanien Oumien, Oswa Sanwa Balike, Asua, on y est satinigemu, on vle waja so, Kele, on y blusung, Wafa Wagoino,
Et faire que ça nous kenyamien si envoie son Jésus de maïno. Ye anangama Israël ma envlinke asi envoie. Ngamoe onden kani boti moye. Bo va la côte na bengwan sui. Plus sumo kan bengla mui famille Jésus de maïno. Il vient nous titi taniwa yo mo etikewa Jésus de maïno. Nyamien ela se kabe satiningemu. Mon crâne crâne moti moja boti surale. Otre kra isu. Mon mame diakon due. Be diala je be un jobe fond. Ma kan vle nyolie. Mien Jésus maïno. Amen. Alléluia. Alléluia. Yo, esu yaki ma nyamia mama lele. Ande oti ea sonu so moi ukasun ibo ase wala. Iso osini la frua no ke kanga Esdras non beyoli iso sa Esdras ndatre nsan. Ima bruni kono oseke nyamia ya ni ima male gwenga awo yen beto umbe sosu beseke ananga mantikba afi ikunu fwe ngwa oyoma Israel fwe mu awle tititi unzra fwe be kpani keklekpa afi be kunti jowa be mamani anangama iswa ibo asebo be sulanti. Alléluia. Nglamo esikme wa granwa kankre ke ofa ke sonye yo Esdras blessum be yoli ka ma benga ma be to gwe levi ma be fi azafos iboli anso be to li gwe be mama ni nyamie mama lenga ya meme kama nyamie nyo manga ma enu ankani ma esankura yo Jésus de ma eno afie baba e kura ma san nyamie no afa ma efanga ya fa yo mama nyamie ma esunzu den takasuke swanga ma ebo ma e kura yo nyamie efanga no Jésus de ma eno. Alléluia. Nyamie invle nyamie sran papamu nyamie sran dandamu. Pour alsro nyamie oya mulike famille Jésus du maïnou. Ye ma nyamie an biesa on yamutran. Asenae osuviema. Nana nyamie asenae osuviema. Prolenga nyamie kroli yo asena viema. Nana nyamie asenae osuviema. Asena wasuviema telenga nyamie delio asena viema prolenga nyamie kroli yo we nana nyamie asena ye osuviema asena osuviema asena osuviema asena osuviema nana nyamie asena ye osuviema asena Asubiema, oh asenae, asubiema, oh asenae, asubiema, nana nyami asenae, asubiema. Maeyo nyami elienka o, iwa maeyo nyami elienka o. Akunda menu ko ena nyamia nyanyro ayo nyamieleka o awrobu menu ko ena nyamia nyanyro ayo nyamieleka o yesika menu ko ena nyamia nyanyro Ati wa famille biaso e bali o mama le yole ke ati famille e bali o mama le yole ke anyunti nyanya e bali o mama le o yole ke eso mama nyamie maye mama nyamie say mama nyamie
oti sudale. Mama nyamye. Yedia say mama nyamye, oti sudale. Mama nyamye. Au confitale, on me met nyamye. Niabiango pole, niako pasai, au pole, on me met nyamye. Igenjenga pole, niako utulai, au utusai, on me met nyamye. Anumanga betulai, niake pasai, au betulai, me mama be nyamye. Yedia say mama nyamye. Oti sudale. Mama nyamye. Yedia say mama nyamye. Oti sudale. Mama nyamye. Yedia yo ananga masanu. Ye nyamye mamu ye ananga masanu. Kaedia ye ananga masanu. Seliba wa wene makraleku. Kamo ye ananga masanu. Aible wa wekra maeku. Kaedia ye ananga masanu. Tukwaja wa we mubawa dilele. Yedia ye ananga masanu. Akrupa wa we mubele makraleku. Ao ye ananga masanu. Ye nyane mamu ye ananga masanu. Nasre kuye o. Ananga masanu. Jesi kiyesi o. Ye ananga masanu. Nasre kuye o. Ananga masanu. Jesi kiyesi o. Ye ananga masanu. Kachesi ulula ungwe ngole mwa engole. Que Jésus roula ungwe ngole mwa engole. Que Jésus roula ungwe ngole mwa engole. Que Jésus roula ungwe ngole mwa engole. Nsre Jésus kaya ki ru miamro. Miamro la ungwe numalo. Nsre Jésus kaya ki ru miamro. Miamro la ungwe numalo. Jésus roule tout pas que vous méfiez oh. Que Jésus roule il pleut wa titi. Que Jésus roule moi et yo là. Sre Jésus kaya ki roule miauro. Miauro la angue nous malo. Sre Jésus kaya ki roule miauro. Miauro la nya mariage nous malo. Jésus roule unge mole moi et mole. Que Jésus roule unge mole moi et mole. L'Israël Jésus kaya ki roule miauro. Miauro la unge nous malo. L'Israël Jésus kaya ki roule miauro. Miauro la unge nous malo. Nana nyamye Roma mesuo.
yo. Sranga mola sra momro me isra o. Alulwa rama meso. Nana nyamye rama meso. Rama meso. Mimye rama meso. Naomi noye mbale. Mamala oti nyamieria titi. O ma ble kura inu o fata ke meme. O ma yeso amama nyamieku. Mamala o nyamieria o. Mama male o nyamieria. Wafuna meme. Mamala o nyamieria o ebo eti nyamiewa mamala o nyamieria. Munyo akome pambe mama nyamye kali kako kengre munyo bonu nembe pambe mama nyamye o mama nyamye yiri wonyo waya patake mama nyamye ye party cross radio e patake mama yo mama le
tu ekure meme. Sanga nyamia e bon kwanu. Ni awrolo. Wo ba la di ke fi bo nyamia ti ba bo sran. Wo ba ti ajuma sanga nyamia ti anya juma diri. Ni alo kan de papa mu kre nyamia. Maman nyamien, yo idu maïda. Manyo nyanyo nyamien ilie. Dumada yole, ayo Israël nyamien bordelier. Il y a un glamour. Efa quand vous l'aimez yo anangama. Olama bobolani agwalia. Efa quand vous l'aimez yo anangama. Mimie. Mimie. Ananya mieda. Mimie. Mimie. Famille Jésus dans. Olema bobolani agwalia. Efa quand vous l'aimez yo anangama. Olema bobolani agwalia. Hey, efa quand vous l'aimez yo anangama. Bimie, bimie, nananya mieda. Bimie, Jésus. Manya mien vle bonda la nyamien yase. Ayo idmaida. O mei komisu. O seiket mbate ni mamale fatay. Nyamien bole ngwa. Bole timi. Bole klare. Boma ngwa. Boma efite nou alléluia. Manya mien de m'enfou Jésus de ma eno. Et au soukman ma ete nyamien denga. Sangabe linda tre na ima blue oninyon. Ikumbache ye okade sran. Yele ke nyamien siema sran ou flefi menwa. Bon idemano e klafite no amen. Ma nyamien isura len ma igwa fon. Nyamien vle baba ni mami mo ani akrove kwa mungla mu nyamulike Jésus ma eno. Ma aunjuen otra amusu ma moae otra amusu ma faundi otra amusu ma nyukole otra amusu ma baile otra amusu Jésus de Maria eno. Nglamoi mone che kasien ati anglo ngalien yo ye. Senya miema blen afwa ofre ke ka masinde ofre afwa ofre ya izukende. Sange afwa ye imone che kasien ye oh yes, senya miema ati ai masimone ke iba e wanglo ofre no. Manya mi wa fa wanglo ngano fa uranga bare no Jésus de Maria no. Esuka son zonfwe ngavara ke kati inde. Sange ande mone che ngama iyo afanti kati wakan afi kafe mone ngabe sel no le seri kema se enya ma viemu e baba viemu enya ambla viemu e mami viemu bobe simon nyamien na e fabe na e bla asono ande yele ke nbe ku na ke che jasin fein ino o maka nyamien den vie e wa me so ble pekun be ngam fali be mo e be bali e wa u ka be srawai no o ma isu nyamien de ye e atio
c'est Nyamendenga Kangani et ouais Bouya Kundain. Et croyez ton de ma c'est que son enfant, Otijasin fait, il beau fouet. Son enfant, Otijasin fait, il beau fouet. Yaman c'est que Nyamendenga etin, il fait un katikan. Et ce comme moi, Yanyamendetikwe, Afianda Tijasin Bole, Monetien. Otiti dele, Monetien. Jasingama e kangani unde, Azanyamendenga ma e kangani ikirai. C'est un pas qui nous sac mon bas ou nous sang étrange en un yassi. Kay boya menden kanganebo iwa ikumba che ya okla desran. Sac le klinge kuna kay trease afien denti wa son fouin oti jasi fin i beau fouin. Jasi fait afa oni e fera que son fouin obo. Jasi fait afera que son fouin oboy. Il faut que les gens qui sont morts sont enfants sous boja sin fin, aussi que sont morts qui ont des otikumbache. Sont morts sont enfants sous boja sin soin. Namo kansran yonde. Namo kansran saunde. Namo yekeja sin fin morts sous boya kuna noye nyonyon sasa cheche. Sont morts Jésus. Il ja sin fait beau foi. On va d'accord que sont morts on va d'accord qui ont des Nyamende seke otisran kumba che ye ke unde sran kumba che ye se sran be ke nyame fani mani ke onye ima idman ma sran be nyangwa sran kumba che sati son enfant na se sran ke unde te nyoy nsan na blui oja simbole onaima seinpa sangamba anti jasimbo fo oba ti jasimbo fo sran ma ke unde ovra kawa kuna si okenyo otisranye srankumba che ikumba iwa ikumba che ye okra desran ikumba che mi fe facile ye okra desran ikumba kokun sran ikumba kokun sran ama ene nyame iklole nyame fa sran kumba mani kokun odesran okra sran ikpa yole Nyamie bouya kunda sieli. Ose jasi fenga ma ekekle. Sira somu inu nyamie se. Ya ema sira sombe nyangwa. Afi kumbai ye ma se sran. Oulu sran no kenya mie se sieli sai. Isoy okra kmensuo. Jasi fenga e boy o estrambe ngwanu ya nwa tikele. Sanga anwa mo tikei. Anwa be no automatique automatique nyamie ici le anwa automatique nyamie on isran be no yale ya noa oduma e ma nyamie ni isran be jano jasi fenga e boy sra mba tenga ma no e boy jasi soy nyoma sramu be ni nyamie be jano jasi soy nyoma sramu be ni nyamie be kula kokoyare Bekula be si nyamie, bekula be frère nyamie ke baba, sie, mien, deux fois, clofoué, mi nyamie, jasi fei, yo ye mansran somu, bekula be se nyamie, ikengane sa. Yo ye mansran somu, bekula be frère nyamie, kengane sa. Yo ye mansran somu, bekula be bon nyamie duma, kengane sa. Jasi fei nion. Sange jasi fei ngamo ema, san bekula be kansoy, yele jasi fei ngamo se ke ikumba. Ikumba che nasra nyon nasra san siani niamo eba eti sonzon fwe nglamo sanga mo ya metike ya kundansu isui oti sanandolie ande menga e onuye kesi esu jasi fenga sanbe keunde iboy iya kwa jasi fe iya kwa vie me ole fanu bon, ma imansran ba viola wa atinga va la ke fasuko. Afin jasi fe iya kwai waso. Ni ikba fweni o sang iya kwa likinga ti akwai ofa ikbai. Ili ka vie mlebe fa se wa ni ikbai. Akemana wa fon. E mami nga mamu si tan sani mfa tani zoli kan tani mikbai. Sa mami kwa fa tani kwa senyo iken ikran ken nga we ikba nyewe. Iya kwa nyewe. Besi
be sinunde yeah and they just fenga mo etibei ya nkande nkomwa adubla konwa I convie teli inunde nteko enu ke Jesus ba ule se kuma zendu ke aho amo ka mu susiri e kura esi nunde ne yo nia ikwen ya kwankwan ole ndenga isu kengla afinya mende we ikumbanye ikumbache do akwa ndenga mo ekan iwa fanya ole ngamoti ikumbache fe umani wakanda so ngamoti ikumbache serike mfami wa wemfa osan ngamoti ikumbache swali wakanda boebe Bolivia sin tutuli poa be bachi nyuro ni beni fama ngati kumbache iwa fale nyaule ngati kumbache iwa mbaba mfami ngwa mfama no sra kwa densa no sanga mbaba nkwa fama ko ngba nkwa mfa ngati kumbache iwa fale nyaule ngati kumbache nyamene seke wafanga wabali menga wenu nyamie wa wen yo feli faureli mari monemo bana sima bien ikununu ngati kumbache inzolere vya ole ngati kumbache na klostra ya onzeli yo cheche ngati kumbache nyamie wa wen ikulare ni fangai yo feli faureli blabo na sima bien ikunu sei no ngati kumbache iwa fale ni ole ngati kumbache kebe uli wanyama aroklama sike mano nembe la ole no yebe soli no ngati kumbache iwa fale nyaule ngati kumbache iwanti kpambo mangwa ngati kumbache iwa fale nyaule ngati kumbache iwanti men inukani ti menu pajale ngati kumbache iwan stranga fewra gwansoi onyangwa ngati kumbache okama so iwan nyamie fale ananga mangwa fawra lisano be kulanga be la finsui mfa ananga mangwa mfa chechebe ngati kumbache indenga okambe oni ninginga be sie inzoliamu biabe ole ngati kumbache ikumbache ye kula mananga mangwa se ofla ole na se otoyun swe ka kula mangwa ye oyingwa ngru na ni ai cheche ngati kumbache se bobe kpesra isuna sotori okula fa otei osuin no ngati kumbache konya osi inwanzu asami enwo nkuneke nwase inwe yo yaule nwase ngati kumbache inwe fabe na nati kwaro ngati kumbache baba ni mamemo be kula fama be umbe sunzume kumba liki ngati kumbai akra sonzwe sanga kra malike sombobo ibai inwe ikumba sonzo femo ebo e yali ngramui jasi fenga nyame fawra isanu ka ebonia uye strak mba unde ekan Jésus bo fin Nazareth Jésus bo mangwa ikumba ite ya ikumba tiringa kongo ni viasu ko e bakra i mwanga ele strak mba ngantio nam du malientio na sonu kpengwe metio na evie fieli etio Jésus itirenga ngramui ya yawa Jésus tirenga ma e fa camera mo e strata no yenguna ise ikumba tirenga esi abre eto due meme eyisika ekprasoa eninge Jésus yati kra nga ejae itema ejaliwa ikumba tirenga ajaso kongwenu afia 3 mois se wa bamanda ya juma wa ajwa so ngwa Jésus tirenga kongwenu ausinu tutu noi obla sinvie sanga wenko afin skosu miamie ikumba baba ni mamimo anga ma efredi amungla mu kambla nani ye aso ni kawle boy kira ya framu wai sranga te efredi amu dumanga te yali amu ngate baba ni mambe yali amu kambla nani amu ya aso ni kawle duma sonti kumba sranga kumba te efredi amu sranga so ikira ya kenunde ekramu ke ya framu wai sanga sambali esie like clan nyame ya uronoa ya sike ngate efredi amu nalike nyo nalike nsan Srank mbai duma yele ngamo kejele. Srank mbai duma yele ngamo te eunen somo ele. Srank mbai duma itire ngamo eunen blibli ele. Ikumba che. Ikumba yokra desran. Omo afanga mati. Akunda fana makaye nyon nsana. Srai dele. O nyamie isano.
ya nyamia son ka kilisana bali asieso ba ifreke Jésus nyamie iwa alléluia ikmba yakula desran yele ka nyamia siema sran fi sran ofle fi menga noa bo idumanu ekula efite no afi nyamia siema sran ofle menga wenwa bo idumanu ekula efite no dumanga nyamia fa mani menga wenwa sonzo famu kebo ya sike ikmba ye masra me kula be nyangwa ya ngama eyali ka ebla kebo ya sike ikmba tema eyali am ka ebla na ya chemwa inde sonu ngama osuye inwa okan wasuke afinya mia siema sra ofle fi menga wenwa wa siema duma ofle fi menga wenwa ke iso duma ti masra me fitenu sanga duma ngama fa mani sra mu boy sra ngati sonzon fwe ofra ko train noa ofa bofelima o tien sur l'arrière ofa srenya miem ko natia we noi ko gwa boli kaklan ko ba mo so duma we noi duma so nyere ngoni Jésus ba fi Nazareth et duma ba mangwa duma ba malaje iya mangwa Jésus ya mangwa ni o Jésus ya malaje Jésus ya rabesuo Jésus ya tingeyo iya ma efanga iya ukayo iya tiniwa we iya mangwa befle iya mangwa befle ingwa Jésus ya befle ingwa duma befle ingwa mangwa befle ingwa mangwa befle ingwa Jésus ya befle ingwa nyewa befle ingwa Jésus ya befle ingwa mangwa befle ingwa nyewa befle ingwa Jésus ya befle ingwa ikba befle ingwa DJ befle ingwa mangwa befle ingwa Alléluia. Jésus de Makmbache, wanga de masongo osui. Oli asutiye. Nyamie klao. Kanzu de mason ti mi mwa elike. Kanzu de mason ti mwa elike. Afi wan nyamie afama de ma ofle fi ama menga no ke de mason ti masra be nyambeti. O ma se anyway asonu so anu mu okleka de mason derimi o deri o tere nga eja wa. Wanga jasi anze de mason deri wa. Oli asutiye ngla mo jeje ma no. Madumaso ikulare ofafa uruangro franga bare no jeshirima enwe dumasoi yoma benyangwa dumasoi yema ekonya miesula ekonya miesusa pa tekuju ewe nyamie kofatinsa tekuju iwa fanga fatin isrosro ngoti donc asulie ewu afakun sanga nyamie ndewe blek asiano ewu afangoti lori e soma kaninga nyamie bobo bantik bajare nya anglo kenkolo akolo kakolo vie ekolo klama onglo dumaso yema ewo nyamie so dumaso yema be frère ke wa nyamie wanion dumaso yema be frère ke Christ ifwe dumaso yema be frère ke sonzon fwe Jésus il sonzon fwe ni nyamie klode menga noai ka bese ke stra kwa fe duma fasi osu otilike dan na sran ba fe duma fasi sran so cheche kebe woi obaba nyoma beduma awosu itefa na ka yeyebe aebe ekre amma be komisum afisa o menga wenu afanga be fabeti beduma tema be seka srangasa iwa nyanga ni monga bewa yelenga babanga oni maminga bewa yelebanga bedubango kebe uwa bedumango osu kebe nyame kuma wulie o frère Jésus nuti dumaso oese oesu dumanga mo osui kakolika dumanye bo nyu ation kaolika ka bo dumai dumaso nyama be mawati anze betani atin dumanga mo osui otika nyu atin dumanga mo osui o ma be si awro ma afinu dumanga mo osui o ma be si nyame ngama sui sans enfoue aklo dumaso dumaso nyu ofe dumaso ti dangwa ino dumaso ti kinjongwa ino yo na transe
fa dumason fa di onwa fa dumason fa bojasen fa dumason fa nyame dumaida fa dumason fa la nyame ase fa dumason fa quand Jésus onde dumason Jésus deux fois Christ nyame ekpeli Jésus Christ Jésus deux fois Christ nyame ekpeli dumason moyo anyambe onike dumason moyo no dilelike da dumason yawra osranuo dumason yotiti onyunu nyanzo dumason yawra osradano dumason yoma oso dumason oyo Jésus demantique pas Jésus demantique pas Jésus demantique pas Jésus demantique pas otanya be odumai otiklare dumai otanya nyandumai ewa rokpa no mai gwa ewra ase kenga yawa dumason no nga etie gwa ewra ase fo nyame nga ongwa no yi iduma o Israel nyame nga ongwa no yi sa iduma son katio anyambe unike bo agira duma so so afa digima so no agira duma so so afa erika so no na manyame agira duma so so kenga enwe ekpna so nga eklekle duma so tema akura fa ko kwa kpingbi akura fa ko ya nu ko ya so ko ya ngura ko ya nyon ko blue ni nyon i mo nga ile duma so ntiayo na mbonti pase enyo na esure ntanda na so no kpankpamo cheche na strafio duma so itiama esonio oti duma moti ngwa duma anyunya duma fonti duma kulale duma alaje duma anyunya duma timi duma ngwa duma nkro duma so ma duma so jao Jésus maeno mo jawa awrofo me kura Jésus maeno ba ni mame mu angambali osu ni alengre mu yen duma so ntia efredi amo duma so ntia yali amo e baba ni eba mi abe fredi amuka blind Jésus duma ntia be fredi amo se ambali ekune ke duma so ngamo etema edi akunja e boy sroi amuni e chenu le kawre i trai maframuwa peko eniamu ekoko ya rekpeka sanga kana mo ajuai amusike duma so otidike chinji duma soy oti anyunya duma soy ode wangramu ye oba bali ngramu ye ba efredi wakani ya so no ka wure se duma soy akpri suke osie wai odi asutiye otidike ngramu like damonya me fache o ma mi ramusu oyamuye oni amulika Jésus et duma eno duma pa ba emilomo duma pa be nyama duma soy be to e wabo cheche na scrossran krase ke unfensati lolo ntafro nga so na ka fiande akra fa duma so afa kande so cheche isu lolo finya miesu ye ba like dans so finya miesu ye ba anyunya so finya miesu ye ba I won strang ati asia so afoi oka asia so ande sanga strang ma finya miesu yi oka nya miesu londe duma soy ofanya miesu like ofa clear asia so a itie mo serike ma oklusa nyo asia so ake oye nyame sulo sa ma mi ra osungre mo nyame ma unjo fon kana ma frère si ni enimu unrami no ma oduma so su kanyo duma nga ke unde Jésus Christ iduma itie ma se ivie balingrem na afavie osu ma nyame siki oduma so no Jésus no male no nsima wa frère sanga nyame ndenga fitei oti timi oti kurale oti fanga onyanjibi odebe se ivie watu patavie afavie ovie wa wevie kleare du masoy mon niaoli kangra mo Jésus mariano ma du masoy nyo masra ku dia ku njwa ovia uruwai wa une ku otukpewa uruwai wa ku dati sanga wa uruwai ora tomboa uruwai ora ngwamanse nyame kurale ni fanga no du masoy ramino mo fiwa otolo ojuo unlo otmata oruwa ngre bai no oruwa klai no oruwa nei no maduma son tengwa Jésus maliano dia la je sanwa vietitani wai maduma son tikano soma anglo franga ya uru nuwe maduma son nyoma astri trala ali Jésus maliano anglo franga ya uru nuwe maduma son nyo duma so nyo monstra fan kachi ma okulale ante duma jumanga di nyamera osu pito Jésus de manoma eso amen hallelujah duma ngomangwani oye
Baba ni mami mo, quand va kanisa anglais mo comme moi. En demone tenti de le moneke. Ama be kura nga mo e baba ni mami be sira mo kambla. Na ndenga enya mo ye asolu ka wren. Na ikeja sefel ni ka wren. Blanya o ye. Ambla amata ambla wa ambla nyroa. Na ma enya mo ikuku ya le kan kokun ka mo sere wa inu. Anga anseli sra ko bla ansebe. Nzika be 30 mo le. Ansebe ke bla waju. Ma be bla na ma enu be ikuku ya le. Ici na ya yi kele na ya so ya ofwe minu be kura nga afra libe e baba nko aja so se sra ofra ora mo bla ambla nyinwa mai bonda e so be nu be nga e fra bi ke am de nga watiti de la moneche mami bla mami ra osu jinale se sra ofra ora e kuma bla se sra mba ofite nui nyame nda se ka akrundwa wo nyame sulo mami on ya mo bla jeje de mai no se sra ofra lo mo bla o konsira mi mfama be yo e ya ofo me ya so be ru sanga ngale ngana masie mani isu jumale nyanga isu adi don asuye eti mbaba ni mami an pe amoyi mi su na mai nyamo ekoko yale bon ça va pour le moment ça va amoni balé mami ramsu ande mone chenga we etondo market de le moneke okleke jasi fenga mo tie yawa moneke kokora inwe nyamo ikeno oma e baba ni mami mo be kanison de klama be krediamu okunle nga mbali ye ke mamo soni ma usamu ko san pekan okun sira mi fa mamo ka so no vie e mami ni nyama vie be aso amu no ekun be ti amo aro amanie boko sange donc asulie Jésus ngamo ke unde ikira iti ambalio na prostration iduma yo disran imoja ngogweli yase yo diyo yema ikachi nyamie iwa sambali esielike sange kana we nyunu kama andati de la moneken e ya ofanga ya sobe nu inu nyo no mo baka kokote se benuma benga benu kunda kan fra be na be bla be ya uka benga be su afin isojuma nya ya ko dikation o ma efra eni ma klani ajwa mami wo mami klani ajwa oni bla uka be su afin andati Officer Kasu. Officer Kasu. Mais isso aí, mami crania Joanu. Okun efra eni ama ngesa akisi Cécile. Ikusuma baka fe fama nyamia vie. Mais isso aí no Cécile. Il y a offin Tiebisu. Voilà. Anda ti dile moneke. Oma amoni balé. Mami ramusu ba isran no obe ba ke fama ya mi ambali esiri ke e baba student tanda e do manu asonu kwanwa mo ni ya mi mvri oni baba ndo manu e ya mo ni bale ma mi o ramusu Jésus ngamon kene unde ikira yo mangwani idu man ba che e mi fama ni menga we na sran osodo masono onye iti o ka kinya mi iwa na fizika ka be ko golisala me kredi amo o eri amo fe Australia mon kunda iasi okwankuni nuske ambana andechenga we amunu Jesus soy amuyano sambali otijasi fedan atinga mu fe na mu kachiku masri ame mamu boyo klikande nga fam gwan famme na osi amu no kacha mu nyamyo kacha mu defwe yele ke ikumba iduma yo mangwa ke jrai ya so amunu jangwalo itatra ndevye miyasi amunika Nambali esielike o mami oramusu kama musu so Jesus no nzoli akunra ti won se kan nzoli nyame nyino yele kotole iti an ka bambe kotoko ko nsra mi fama amu Vous allez leur donner votre grâce. Papa ni mami mo
Ma ikra Israël mi ma ina maman. Na tinga ba fe na ma be kachi. Na be kanu le nyamie ofafa be klama ma Israël mi ma be. Amen. Amen. Seigneur, en bas en côté quelqu'un de mon canvier. Parce que bien Jésus. En sorte que bien Jésus. Nglemoui et bali aussi. Et failli ngoin et failli mao. Ya una que wo ye ati defenio. Okun bache odum ye omo srangwan ke fiande mia unenti olie mo wa wen 30 minu fami kachowa ma kan vle nyole mi gwan inu afeni sans an 30 misur kamina sima oy manglemo iso nyi bubuwa jeje edema ino ma kan vle nyole mi gwan inu jeje de mano amen na mo kan vie ku. Et si nous avons un single, nous avons un single, nous avons un single, que c'est ça qu'on fait, on fait un single, nous avons un single, et Fabi a un single, nous avons fait un ou kabe soin bebo, mambe ka o soule, o kundele, on den suna titi je de malien non, non mambe ka ki be si okun, sanga mambe nyangwa, on zumbe ni amo janga mo desrain, ya mo demand siebe, ma kan vle nyorie. Et mieux Jésus Christ maïno. Amen. Mami ramso ankla njasu. Mi ramso. Anjasu. Mi ramso. Mi ramso. Ankla njasu. Sien, on kabi mambe kogwasi. Merci beaucoup. Mambe kogwasi. Vai bonda et là mi asela. Kosmabe. Sien efa ekelemo ela mi yase kana yaso ya ufe menu bakuni yaso no sko ibeno celeble anfa gbogbo mo famla nyame danga etili anda izukan jasimbole ihunde andati moneken tidele moneken ma nyame danga etini so e mama nyame iduma oni satiriki blewle. Ekraiba. Sikae yo nyame ma. Sikae yo nyame ma. Sikae yo nyame ma de sikako ma yo nyame ma. Sikae yo nyame ma. Sikae yo sadini juma o nyame ma ni wo nyame ma. Sikae yo. Sikae yo nyame ma. Sikae yo. Sikae yo nyame ma. Sikae yo nyame ma. Sikae yo. Sikae yo nyame ma. Sikae yo. Sikae yo nyame ma. Sikae yo. Sikae yo nyame ma. Siema. Eso ya ufe menu. Yo amumoni bale. Sakpa. Amumoni bale. Manya miera muso. Amumoni bale. Amumoni bale. Amumoni bale. Manya miera
mamimo e a ufenga be ya fien mai so kwa me kwa si romarika o abijawa oba e usunyane mai so ene maromarika ino ene maroma e ko enyunu mai so ene ma ngora kwa me Philippe ofin jiglo mai so ene ma Philippe inu ene ma fin jiglo otinya mi de kan fue eso ene ma Kofi Adjoa Sabine ofin Dambokro mai so ene ma Sabine inu Sabine ane ma Sabine woni e ma mi nyobale eso ene ma Amania Kisi Philomène ofin San Pedro mai so ene ma Philomène inu Akouni Kassien e soye nyama kwa mena Sidonie ofin Aben Guru e soye nyama Sidonie nou e mami nyobale ma e bonda ila miya sebe ngwanti Yo e amuboni bale yo manya nyera muso e amuboni bale Bakon eni amanga mai transfer ya mema ni amu ambla au kabesu na yasena mi Kassien kai son am nga anta ofa ngambali e baba sunu tanani ya sonu pen eni nyamia manu eyo amoni bale mai sieli ke klama nyami ya ronoa anga mo ambali kan pe nu ma e lo fa mi kra belike ye benga mo kusuma be balike be ni kawai mai sieli ke nyami ya ronoa e nyame juma isusa nyame juma wa musano anjua na mufiasuo anja monglo sam na nyama vi ansre amie mai krai boy ko di nyame juma nyame vle kai o pabo do aye nzue boye se amen kai sra amie Kassien mai gwase e afa ble fa ma esuru tandai be kon oni okoko yale kan sien ma ejaw mai sra amie Nyami nga tikpa ke wosa be nyeme dumanga monya omasran gwan yele wo Jesus odumai afik ngbacha famani menga wenwa ke nusran be nyami tio ngrama kuli sue bali brema juke anangama esia njanga we inwa oma ya kia oma mo sanu afanga fania ni be so akun be tiale baba ajale kungbaniyo ni abesu ma be diala jebe unjo be fon ma osule nga be so yakwe o kasutra la alie ye asono inu jajala nga fatman ye ukai mai kula jabe no do mamfo nyamia Israel ke e a ufanga be ya fia be nga be balike be fa be umbe ma wandei baba awo kabe na ma tin pa nga be fali be kasutiti nyamia kula wela ase blenga ifa chosa no ye le mo twanoi mo ma be unjo be anglo fra ya urun lei mo e be mo ya anglo ma be unjo be fo e la ase ma okmba che oduma funa ma be tindre kunsa okboto asian sanga kan be tinde Jésus-Christ demande moi ça. Amen. Yo. Maï gwase. Si un efable il fait maïba et si